The Lord is drawing so many people to Himself. Boh k sebe ťahá množstva ľudí. This is His mercy. Toto je jeho milosť. From the biggest sinner Od najväčších hriechov to the smallest. až po najmenšie hriechy. From the oldest to the youngest. Pre tých, ktorí ste najstarší, He's reaching out His hand to everyone. Boh vystiera svoju ruku ku každému Please z vás. just keep continuing to come as far as you Prosím, can. prichádzajte tak blízko, ako sa len dá. We still have room on the sides and down here in the front. Stále je miesto úplne pri striedačkách a tu na Keep coming in, please. pri tomto malinkom pódiu. Isn't Prosím, this príďte wonderful? najbližšie. Nie je toto úžasné? People of God, isn't this wonderful what the Holy Spirit is doing? Boží ľud, nie je toto úžasné, čo Svätý Duch robí? Come on, let's put our hands together for Môžeme those that are coming. spoločne zatlieskať na slávu Bohu. If the angels in heaven rejoice when a sinner repents, Ak anjeli v nebi oslavujú, ak jeden hriešnik činí pokánie, then I have a feeling there is going to be a party in Mám heaven tonight. taký nejaký pocit, že v nebi bude obrovská megaparty kvôli Hallelujah. tomuto. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, just sing it again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So many are still coming. Mnoho ľudí ešte stále So prichádza. many are still coming. Don't you love Jesus? Milujete Pána Ježiša Krista? Do you love Jesus? Milujete Pána Ježiša Krista? This is what the Bible says. Biblia hovorí toto. It says that we love Him because He loved us first. Biblia hovorí, my ho milujeme kvôli tomu, lebo on prvý miloval nás. The Bible says that no man can come unto the Father unless he is drawn by the Spirit of God. Biblia hovorí o tom, že žiadny človek nemôže prísť k nebeskému Otcovi, ak by nebol pritiahnutý Pánom Ježišom. That means that before you chose Him, He chose you. To znamená, že predtým, ako si sa ty rozhodol pre neho, ešte predtým sa on rozhodol pre Before teba. you wanted Him, He wanted you. Ešte predtým, ako ty si chcel jeho, on chcel teba. Before you came to Him, He came to you. Predtým, než ty si prišiel k nemu, on prišiel k tebe. Come on, just lift your hands. Môžeme spoločne zdvihnúť svoje ruky. Lift your hands. Zdvihnite prosím svoje ruky. Say thank you, Jesus. A povedzte, ďakujem ti, Pane Ježišu. Say thank you for choosing me. Povedzte, ďakujem, že si ma vybral. Come on, thank Him right now. A poďakujte Pánovi Say Ježišovi thank you for Kristovi. choosing me. Povedzte mu, ďakujem, že si ma vybral. Thank you for loving me. Ďakujem, že si ma miloval. Thank you for pursuing me. Za to, že si ma vyhľadával. Because you loved me first. Pretože si ma prvú miloval. I give my heart to you now. Dávam ti teraz svoje srdce. Hallelujah. There are Halelúja. still so many coming. I'm going to have to ask you to sing Ešte again. stále prichádzajú ďalšie ľudia. Poprosíme And tlmočníka, aby ešte raz zaspieval túto pieseň. while we're singing this, I want you to worship Him. A kým budeme spievať tretíkrát túto pieseň, tí, Lift ktorí your heart up to Him. pozdvihnite k nemu svoje srdcia a uctievajte ho. Say, I worship you, Lord Jesus. Povedzte, uctievam ťa, Pane Ježišu. Come on, let's do it. Well, people are still coming forward. Let me explain this to you. Stále ešte prichádzajú ľudia. Rád by som niečo vysvetlil. In just a moment, I'm going to pray for you. O krátku chvíľku sa s vami budem modliť. There's nothing magical about the words that we're going to see together. Nič magické nie je na tom, ako uspôsobíme slova vo vetách modlitby. The Bible says in Romans 10:13 that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Biblia hovorí v Rímanom 10:13, že každý, kto vzýva meno Pánovo, že bude spasený. And so what I'm going to do is lead you in a prayer. Čiže ja vás teraz budem viesť v modlitbe. And this prayer has one purpose. A táto modlitba má iba jeden zámer. It's to help you to call upon the name of the Lord. Kvôli tomu, aby vám pomohla, slovne vás naviedla, ako volať na meno Božie. But I want you to understand that God is looking beyond the words coming out of your mouth. Chcem, aby ste vedeli, že Boh sa díva ďalej za slova vašich úst. He's looking right into your heart. On sa díva rovno do tvojho srdca. He can see if you're surrendering or not. On vidí, či v tejto modlitbe sa mu ozaj poddávaš, He can alebo see nie. if you really want Him or not. On vidí, či ho naozaj chceš, alebo nie. So tonight when we pray together, I want you to pray with everything that's A inside of you. preto dnes večer, teraz keď sa budeme modliť, ťa chcem povzbudiť, aby si sa modlil so všetkým, čo v tebe Don't je. just whisper this prayer. A neodšepkaj túto modlitbu. Don't just mumble this prayer. Ani túto modlitbu neodmrmli. But I want you to pray with all of your heart. Do you Chcem, understand? aby si sa modlil celým svojim srdcom. Do you understand? Do you
You understand? Rozumiete? And then we have ushers, those that are in these A green potom shirts. máme dobrovoľníkov, pracovníkov v týchto zelených tričkách And they're going to give you this booklet that I have in my a hand. oni vám dajú túto brožúrku, ktorú mám v rukách. From minus to plus. Volá sa Jedinečné plus. This book is going to help you to take the next step in your walk with Jesus. A táto knižka vám pomôže, ako urobiť prvé kroky vo vzťahu s Ježišom. It's a very special gift from our ministry to Je to náš darček pre vás. Je to darček našej služby pre váš život. I want you to make sure that before you go back to your seat, you get a copy of this book. A Okay? chcem vás poprosiť, uistite sa, aby každý, kto ste vyšli dopredu, ste sa nevrátili na svoje miesto bez tejto Come on, brožúrky. I want you to lift your hands now. We're going to pray together. Prosím, zdvihnite teraz svoje ruky. Are you ready? Ste pripravení? Are you ready? Ste pripravení? Everybody in this place, lift your hands. Každý na tomto mieste zdvihnite I svoje want ruky. everyone to pray this prayer in support of those who have Chcel come. by som, aby každý pozdvihol svoj hlas a modlil sa, aby, ak sa nemodlí tu vpredu, aby podporil tých, ktorí sa modlia. Say, dear Lord Jesus Povedzte Christ, spolu so mnou, drahý Pane Ježišu Kriste, I come to you tonight, prichádzam k Tebe dnešný večer. a sinner Som hriešný, needing salvation. potrebujem spasenie. Lord Jesus Christ, Pane Ježišu Kriste, I cannot save myself. nedokážem sám seba zachrániť. I need you. Potrebujem Teba. Tonight, Lord Jesus, Dnes večer, Pane Ježišu, I surrender all. poddávam Ti všetko. Every room in my heart, Každú miestnosť vo svojom srdci, every part of my life, každú časť môjho života, all that I have, všetko, čo mám, all that I am, všetko, čo som, all that I hope to be. všetko, čo dúfam, že budem. I surrender to you, Lord Jesus. Toto všetko poddávam Tebe, Pane Ježišu. Take me, Vezmi ma, wash me in your precious blood. očisti ma mocou svojej krvi. Give me a new heart, Daruj mi nové srdce, a heart like yours. také srdce, ako máš Ty. As of this night, A od tohto večera I belong to Jesus, teraz patrím Ježišovi. and Jesus belongs to me. A Ježiš patrí mne. I believe it. Verím tomu. I receive it, Prijímam to. and I confess it. A vyznávam to. In the name of Jesus. V mocnom mene Ježiš. And everybody said, A amen, každý povie amen, silné amen. amen. Hallelujah. Halelúja. 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 Hallelujah. This is the beginning of a new life. Toto je začiatok nového života. If any man be in Christ, he is a new Ak je creation. ktokoľvek v Kristu, je novým stvorením.